Manang Biyana. Manipod ka ni Kabsat Ilyang, saan napod no anagan ti intay drama ita. Dear Manang Biyanang, agpada kaming agpenpensyon iti asawak. Aminaduak, at dalas lastog, wano palpalanggwad ming agasawa. Ador nung may iti bangko, kat adda nagsaritaan ming agasawa apangusaran mi iti dayta. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Ilang bagay, mano ka di amin ay tayo ornong tayo bangko? Ay na, Rosito, dinamag mo man di kalmanan, itadamagam manan. Ha? Dagulit ka mo, ala kayan. Madanagan na ngamin bagay. Ang mga numabangkrab di bangkaw. Sapay dakil tinaiduling ta kwarta ijay. Ang mga numasayang di kwarta ta nakadulay. Saan mo't siguro? Di mula mo makapadana ka talaga. Ijak maituturugan panunutan day ta. Isot ti pakapuy-puyatak. Kahit? Anya nga raw ti pamayan tangay iti urnong ta kwarta. Yapay no usarintan bakay. Pagpatakdir ta iti dakil abalay ta. Anya? Ananun tangay ti dakil abalay. Kaada nga rodon balay ta. Kaya kung nga ron ti dakil abalay bakay. Basik kindaanin ti balay ta. Kahit. Kasi doon to ngayon tiyag na ti tuy balay ta. Kadamatan babalay dagiti anak ta. Ay na, pagbalayan to dagiti dingwin ta Anya? Alan bakit? Agi patakdirtan iti balay ta. Tay nakadakkilaw na. Tapno data ti kadakkilan ti balay diti lugar tayo. Umdas si kwartata tadakkil ti urnong ta. Sa bagay, adamo puntom lakay. Bakit akaon? Lakay kamutan. Sumagmamanula atawanan ti panagbiag ta dito'y lubong. Iso nga enjoyin ta ati urnong ta. Wala, nagrigrigatan talay dya kwartata. Mano atawan nga inururnong talay dya. Iti saan ta pa'y nagretiro iti trabaho ta. Sa nainayon pa tay inted da kwartata edi nagretiro tan lakay. Huwag nga raw, kitno bilang maibos na yan. Awan problema, tagpinpensyon ta mga agpadpada. Umaki edi Alang nga raw, planuan tan ti panagpatakder tay ti balay ta. Tapno malpa sa dagos. Ay na, napintasan ti balay yun, nanang, tatang. Saanan ang masapul ang ma-renovate? Saan may apa-renovate? Kastoy na lay ito yan. Mangipatakder kami iti sa bali abalay di taabay na. Anya? Ananuan yung iti ado abalay? Sagay sa kayo. Saan? Pagbalayan dagiti aso kan pusa. To'y daan na balay. Jay kami to kabarbaraw abalay. Anya? Ay nagsaysayang kay laiti kwarta. Imbis nga ginjoy kayo. Agpa-share kayo kasjay. Inkag shopping. Gumatang kayo itagkakapinta sa kagawaan nyo. Baybayan yun tabalay. Napintas mo tibalay yun. Kaya may nga rin matidakil abalay anak ko. Ananuan nyo ay atidakil abalay. Katdudwa kay mga agnaad. Ay basta. Noon yati kayat may. Isuti aramidon may. Kat awan makalapid kada ka may. Kwartami mo, ti aramaton may. Iso nga awan, ti sino man na makibiyang iti panggading may. Ha? Huwag ka raon, nagbannog ang may taramatin mi akwarta. Saan mi adinawat na iday? Nakasukat kan, Rosito. Intan aldawan. Nakalukata, hindi bangkaw. Intan arulan. Agura ka. Apay basit tabag mo ngay. Umanay nga rin dita, ti iruwarta akwarta. Maday ko bag dito. Isuntaw ti pangikanta iti kwarta. Anya? Agar aramid ka bakitan? Di pa ikot makitkitan ti kargahan akwarta. Intungkuan sinipdo da. Saan? Tadi kulor ti ikubag. Kan pagruta pag ti dua nga ikubag.
Mas delikado no itibag ti pangikantay ti kwarta lakay. May mayat iti kubag ta kasla gagangay lati kargana no kwa. Sanaya dagiti bag ti sipsiputan dagiti manipdot. Awampay na po uta ka sinipdot da ngay kubag. So masapaw ngagbalintamot wais lakay. Malala, mabantan. No kasta, nagpagatangin da na ng kantatang iti materyales, bakit? Wan nga rod lakay. Ay, ipapilit damot ti kayat da. Di tayong kontrahan ni da. Tamang ano isuman ti pagsaksakit ang tinagamdan karon. Bye-bye tayo. Ay, masayangan naklang iti kwartada lakay. Imbes nga ginjoy da kumata bakit kan lakay dan. Sa bali matitrip da. Sana bali, ta damot pa kausaran ti kwartada. Ada pa kakitkitaan da. Sana mapukaw. Wan ang manumula atawan apag numaranda day jay ngay. Tabakit kan lakay da ka nga rudan. Narigat akong kontraan dagiti dadakkel mo bakit? Iso bye-bye tayo. Sapay no mapagura da. Kat mabayag adida makisarita. Nga uray masabat mo ida iti daldalan. Ay, sa bagay matkit di Apay, anya ti patakdariyaw kabagays. Ay ka balay ka bagay. Anya kumangay. Aking balay ngay. Adama balay yawn. Kanadama babalay dagiti anak yawn. Nagdadakkel pa dagiti babalay da. Ay ka balay may akan nila kay. Nauma kami ni ti balay may. Kaya may ti sa bali balay. Anya? Kaya't may mutapadasan ti balay ti dakkel. Habang si bibiyag kami pa'y kanila kay. Ay na, nagpintas lang arod ti balay yawn kabagays. Basik nga raw. Kaya may tayo dakala balay kabagays. Ay, ited mo nga rod kanya akong tidaan na balay yaw kabagays. Tabasit jay balay ko. Kan sisimla ang tididing na. Ay, sana kabagays. Tawan pag yan ang dagitidingun may. Ha? No kasta, dingwan tagyan itidaan na balayaw kabagays. Wan! Amumag nga do tidingun may. Kasi no awan pag naudanda. May mayap mo laang napintas te pag naudanda. At least, nalawlawang ang tisigaw da balay da. Aniyan, nagswerte ka dagita dingwan yaw, ta dadakkel balay da kabagays. Ay ka talaga kasta kabagays. Adamod babalay dagiti kakaanak kamaon. Iso dagiti la dingwin may ti pag naudun may itidaan na balay may. Aya? May kantumang kiidiyag dalaws no masagom taw kabagays. Tangdanan ka. Talusam ti agbali na balay dagiti dingwin may intun malpas ti patakder mi abalay may wine. May kawan lata kabagays. Day talagayam. Mano nga storage ti impagamit ti karpintero. Rusitaw. Talaw bakit? Umanay nga tati. Kwartata. Amagan kurang lakay. Uray 2 stories la siguro. May maya no 3 stories. Tasalas ti umuna akadsaran. Kusina ti may kadwa akadsaran. Kan silid ta ti may kaalaw. Sa bagay. Mabalain. Agam. Ay, umdas nga ta. Ti kwartata lakay. Umanay. Impa-estimate ko nga raw ki umanay di kwartata. Anusan ta pala ti agtipid basit iti makan. Tapnosan amabitin ti kwartata. Lalala, kawa na. Si Kamala ti narawot iti karnikal. Ano siya, kuray itlog ngay na daw, awan problema. Si Kamala ti napilay iti masida. Saan itan? Tada ti paggagastusan ta. Nalang nga raw. Aginut ta, tapno makabalay ta, iti dakkan. Lakay, nakagawa kaon. Na, mabisina ko na. Itay-pay lang nga urayat di palangayab mo kanya abangan. Alas 10 ni tagsaba.
Ngam, di tapay lang nabiga. Talaga ngayon gagarak tinaglutaw, iti maladaw. Tapno makatipid talakay. Pamigat kan, panggal daw day tuya na pananganta. Hindi mo nagtiptipid talakay. Imbe sa mamitlaw ti pananganta, iti may sangal daw. Mamidwa pa'y laang. Tapno malpas, ti ipapaaramid ta abalay ta. Ano santan? Uray tay, taladay taw ilakay. Numalpas ti balay ta. Agpapastan tumanag na mangan iti unlimited. Nana Ilyang, alain dak tumot nga ro da babaunon niya, intun malpas ti balayaw. Ay kahit mabalin lata, kikay. Apay, awan trabaho mitaya. Nawan nga rod nana, istambaya kita. Iso nga alain dak to katulong yawan niya. Ikaw, ang lata, kikay. Rayam nga raw na malpas ti balay may tayaban kan raw. Ay, wala na. Talaga akasapulan yun ti babaw na, numalpas ti balayaw. Di yun to kabailan na dalusahan. Tanay, kita niyaw. Nagdakkel na yan. Nakita mo, jay patpatakdir dananan kentatang abalay da ba kay? Wen, nagdakkel. 3 stories sa amoy kano day jay. No pangananwan da nga ta iti dakkel abalay Kawamot ka balay da. Ay, talaga sana maikat ti kinapalangguad da no daduma. Naimbaglakit din ata saan nakatimawi di tikas jay nga ugali da. Mala, pagbigyan tayong tabakit yun lakay da. May mayatin tikas jay. Ngam ti ibisyo da ti kwartada. Bakit? Ay, nasakitan ti saka ka magbag na bakit? Ay kauray siya ka. Anday. Nangrunakit nagdagsan ti imot ta. Ang maganos ta. Tapno makatipid ta. Miso pa yung gamin ti pagarkilata ti tricycle. Ornongon ta kidaya pangnayaw ni ti may gatang ni ti materialis lakay. Ay, siya pa ya daw. Ano pa iti paggastusan ni ti may patpatakter balay ta. Agi na natawan pa bakal. Nabandugak. Nagtugaw ta pa ilang araw ti waiting shed. Nagrigat gaya man tagi patak dari ti dakila balay. No kaano abim makay kinlim makay ta. Isumay ti panagtipid tayo ti kastaunay. Ay ganos ta. Tapno malpas ti balay ta. Naimbag tulan numalpas ti pagkastusan ta. Uray ako'y tantumanan ni Jay paraagan ta. Siya pa'y adupay tinaskin amagata nga materyales. Kagudwa pa'y la dyan alpas. Kurang sama ti urnong tan. Anya? Ay, kunakman no kunam nga umanay. Kasta magamain kimbaga ti karpintero. Hindi na magayam inraman at tinutal ti bayad ti trabahador. Sapay nagaduda at trabahador. Anya? Ay, kahit kasanong garudon nga ilakay. Kapilitan na may sarding ti balay no kas kasanaw. Ay, anya? Ay, saan? Saan na mabalain? Masapo lamalpas day jay. Kababain no may sardang. Siyempre, ibagan to dagiti tao. Kundi balay tayo tidakal. Nga may sardang mulagayam. Kahit pangalahan ta kung mga rod nga iti kwarta. Umutang ta kadagitan nakta. Saan? Dada na dilawin daan umutang ta kadakwada lakay. Aglunak, ilimod ta ti panaglunkaw. Di tayo bagbaga nga utang ti daduma na gasto si ti balay ta. Ibaga ta akas, amen. Kahit nakalunkan ba kay? Uwan lakay. Ay, nariga bagayam ti agbalay ti dakkan. May pasubo na tao nga umutang. Siya pa'y adamanin intag ti karpintero alistaan ti magatang. Ay kagatangan ta alakay. Adamot tayo na utang ko a kwarta. Kat, kumustan ti balay yun, nanang? Nalpasan?
Wine, dandanain. Nagdakkel di balayo. Naibusan na ti urnong yo. Ta sigurado adakkel di nagastos yo ijay. Una, ngam di balay, takap-kap na kan mi bay. Ay na, nagastos tagpaarami di iti balay nanang. Nangrunan no kasti kadakkel. Talupay mo nga rudakad sa aran. Tirigat yun nga, amang dalo si Jay numalpas. Ay, awan problema dita. Di importante, malpas. Huwag magkidi Sige, tani, aldawad. Mapana kaun. Papanan nyo aya. Mapana ki Jay Ilya. Kape magmagna kayo ngay. Aglugan kayo Saanan, tanangin na ti arkila ti tricycle. Magmagna aklatan. Kan, exercise pa'y. Bakit? Nakita ko ni tatang iti agsapa. Gimatang iti sardinas. Kun nagugot iti ugot ti kamuti iti dalan. Di mo't saan dang agsidsida iti sardinas iti. Ay, kapilitan itan tamok ngagtip-tipid dagi jay. Amok ti style da nanang kantatang. Di dala kayat nga ipadlaw ngam amok ka mabitbitinan ti kwartada. Iso ngagtip-tipid da. Kitaam nagpaili da ka magmagnada. Ibagbagata lang nga exercise. Nga mamuklatan ngagtip-tipid da lakay. Nagdakil mga minjay patpatakdir da balay da. Nagastos da jay Ay, wen nga rod Dahito'y tupay basit abalay ta ka nagastos. Ado ti nagastos ta dito idi. Dahito'y tulak nakadakdak kalabalayan. Nakitak di balay da. Dandanimot malpasen. Ado pa'y di magatang ija. Awan pa'y tiles ken bubida na. Ururaya nga ron no bumulod da iti kwarta nga mawamot. Ado siguro ati kwartada ba kayo? Ilyang bakit? At damaning gatangin ta. Tiles kin pang bubida. Sapay na ibusan, tinutang ko a kwarta. Kahit kasanaw, ipasarding tapay lang, ti pandakaramid ti balay. Ay, saan? Sakayat nga baga ti tao, bitin ti kwarta na. Ipatuloy talat-talak ay. Kahit pangalaan ta nga rod nga iti kwarta. Awanay, naibusan ti urnong ta. Magsapulak man na iti paglunak. Adaw, ti paglunan dita. Sa nabalay, tadamot tayo pensyon ta, pagbayad ta. Wen mo't kindi Nalang aglun ka manan. Bakit? Kamaudyanan na. Nalpas mo't lagan ti balay taro sito. Hey, wen garod bakit? Datan ti kadakkilan ti balay na dito lugar tayaw. 3 stories ko lang man. Huwag nga raw. Nagpintas pa iti disinyo na. Iso na lang ta. Tiwangwang may tiunag. Kurang tayo tigamit ilang. Puro dahan na iti gamit ta iti sigod abalay ta. Alangan na pagkatin ta pa ilang nagi dyan. Ay saan? Saan? Ipadawatan. Gumatang ta iti baraw. Kay pangalaan ta iti gatang tangay. Kit nagadupay lati utang ta. Ikaw, utangin tamadin damamaw nga agpapautang iti appliances. Hulugan ta iti binulan lakay. Anya nga, ikabagis ilyang. Umaya ko ni Jibalayaw. Ay, aguray ka pa ikabagis. Ayaman kantaw no kasapulak ti kadua. Kabailan mi paimot nga agasawa ti agtrabaho ijay balay. Ay, kunak no alaan da ko nakatulong yo kabagis. Ninamnamak paimot. Ang mala, sa nabaling arudain. Pasensya kan kabagis. Ngam saan mi paya kasapulan ti katulong ita. Ilyang! Woo! Ilyang! Ayan mo! Adak! Dito third floor! Dito silid na! Abay, aya! Ayan mo, ayamay! Adak! Dito yung first floor! Umay ka ba tatay parami kuming ka? May nay na! Sikati na kasapulan na! Di sikati umay dito third floor! Darasan! Daisan! Masadot lang nga bumaba!
Dayang, makabandog mo ti umuli dito 3rd floor ba kay nagsakit ti saka kinsikay nga umuli. Iso nga raw tamba sa duta ka bumaba. Tamba ka banog ti umulay. Ay, nariga gayam ti dakila balay ba kay makabandog mo ti umuli kay umulaw. Yalistan siya ti kwarto ta di 1st floor. Tika, alam ti may sa kudsunay jay. Kun tay pungan, kun ulus mau. Ta maturog kay jay no kaya mau. Hey, mandak mo ita. Mabuti lang no may siya. Dili. Nagbusbusin na amo tao. Ha? Tay sa mo agsingir iti utang ko daytan. Ay, aglabon talaga. Ay, awan pa'y pagbayad. Ay. Una yung tikas taon. No agpensyon ta. Diretso mo't iti utang ta. Awan pa'y mabati a kwarta ta. Sana balay. Tana pintasan to'y balay ta. Ay, Rositaw. Anyat mapaspasabakin kan. Apay nga, agduling-duling ka kan. Ay, kasla, agpatpatangkan ka maid. Ay, sus, maatake kan samatan, Rositaw. Maumay ka. Bakatan ka. Tangay ka ni Jay Hospital. Agam, kasano nga tagay. Nagngato ti agdan na pagnaan dito'y balay. Agparayat aklagain ka dagiti karuba. Rositaw, apay gaya kasta kambutan. Di ka magsaon. Una yun ti kasta nagbambanagam, Rositaw. Agsaw ka, agkuti ka. Ay lumaban ka lakay, tanay, adaw ti utang ta. Masapul tinulong ta, amang bayad ka dagiday. Iso nga paimbag ka. Nayawid tayo ni tatang diti balay yun, nanang. Way nanakaw. Agam, inutilan ni tatang yaw. Gapaw iti pan nakaatak na. Uwan nga rod, ananang. Ay, mangikabil tayo ton iti kama na iji baba. Tapno saan tayo amarigatan ang mangipanmanan kankwa na iji ospital, no bilang laeng. Ay, uwan nga raw nanakaw. Nangatunay dito'y 3rd floor nga yan ti silid bay. Ni, asino dagi di agbusbusi na iji baba, nanang? Ay, andama na dagiti umayag singera na kaw. Agsingiriti? Iti utang miyakan di tatang yaw. Nabitin nga ti kwarta mi iday. Isugay motang kamay itinayon ti kwarta may. Pinagaramid may dito'y balay. Anya? Nagdakal ti utang may anak kaw. Problema akno ka sa nawa makabayad na kita. Nagronakit. Ay, kastoy mo tayo ti sasaadan ti abayaw. Nasyan dagiti anak mi kada kami, kat tinulungan ta kami ang makabayad iti utang mi. Kat kaasi na, iniinot matla na bayadak dagiti utang mi, babaan ti tulong dagiti anak mi. Kat ita, inutil lat tatasawak, sana makakunail, iso asubsubwak tunggal mangan, di gusak kan aminan. Pasaray saan mi matla maus-usar ti 2nd floor, kan 3rd floor ti balay mi, tamabanugak nga umulik. Agbabawi ak ang nagipatakder iti dakkel abalay. Nang runa ita tay nutilen ti asawak. Alakastan, to'y gayam mo no kabsat mo, ilyang. Alagagayam, ditan tinagpatinggaan ti pakasaritaan wano kapadasan ni kabsat ilyang. Dito'y drama tayo. Manang Biyanan! In your nose parity script kan drama to'y pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manen, Diyos tagina kada kayo amin.
Manipod kani kabsat Olga saan na pudno anagan tintay drama ita. Dirman ang biyanang, bakit akon nga madapay lasok sukir ko. No apay nasahok ti kasta, adda nga min bisyok ajak maibatan. Banaga pa kaungungtak kadagiti anak ko, kaya't makaututang akpayan gapoy ti dayta bisyok. Rugyak man nga rod ti agsalaysay. Rumwarak, Hilda, marabyanak nga agawid, iso ang mga kantaon. Di mo ilaktiri daw tapnusan ka madisturbaw. Ta mga no parbangon ton no makaawid Papanan nyo manan ayan, Nana. Hindak agsapol iti pagsayaatan balasang ka. Iso good luck ko ng magkanyak. Ha? Anya pagsayaatan ngay, Nana? Good luck ko ng pay sako ibaga. Mala, good luck, Nana Olga. Thank you, Hilda. Ay, inak makisugal, Hilda. Ala, di mo't binilin na kayong nagitanak yaw. Hadi kayon mapan makisugal, Nana. Basta di mo ibagbaga, di da maamuan, Hilda. Di ka gipulpulong tapno saan tang agapa. Noan niya ti makitkitam, di kalatan ang tagtagaray. Bawal ti pulungera ababaunan dito'y balay may, Hilda. Ay, awan. Yak nasubot ti puunak Mari Olga. Ay uray siyak pari bunog. Wag 50 to'y nabati akwartak. Agmamalastan sa ita, Maray. Ay huwag nga rod Ada to may limabas anangisit apo sa itay itidalan ka. Kartaan siguro na dyan bakak mananita. Wala, intakit di agmeriendan, Maray. Pag meriendaan tangay, adaya kwartam. Adamot tayo 150 ako nam akwartam. Oray agkapitalatan, kan sanggay sa atinapay, mabalinay. Awan nga minapulos kwarta ko, rapisos. Ala, mapanta nga rodan. Ay na, talaga na imas ti ka libre. Ilibre na tumat Syakla ka na yun ang timang ilibre kang kabunog. Awampay na po utak nga libre nak. Ay, wen ka day, nagmunaya. Sa anak mo ta na imot no da kwartak. Si kakit di mo't girlfriend. Ay, agtal na ka man. Girlfriend nga ibagbagam mo dita. Kati sumat, girlfriend, gayem a babae. Mabalin mo't nga awagan nak mo diti, boyfriend. Boyfriend, gayem a lalakay. Ag gayem tama, saan aya? Wan ba't di Ala, ituloy tantag kape, girlfriend. Katuan boyfriend. Manong Rufo, anyat planom numalpas man ti kontratam dito'y abroad? Agawid agtol. Narigat mo ti trabaho dito'y. Okay lang ko maano awan narikrik na ngam adamot nga rod timpor na an na yung tibagi. Wen agpaimbag kanto pa'y anaimbag manong. Una, si kangay mo't sindi, anyat planong. Kaya't kung arod matan ti agawid, agnegosyo aklangan. Barang makaasawa akmatan. Tani, nagbakbakit ako nabalasang dito'y abroad. Ngam awan pa'y matlat asawa. Una, may mayat matlaang no makiasawa ka haring ko. Sana balikan niya, taddan nobyak. Mabalin kon ti mga asawa no kayat ko. Hello, anak kaw! Kumusta kayon itikabsat mo dito abroad? Nasayat na tamat nanang. Agawid kami, napamanamalpas ti kontrata mi dito. Manula abulan ti uray na. Di kay agsublain, Rupaw? Saan siguro, nanang? Nagsaritaan nin ka ni Cindy Leta. Agnegosyon to kano ni Cindy. Agaplayak tumat siguro, iti sabala pagilyan. Narikat ti trabaho dito. Ang aginanato pa Ay kaala Ay ungayam anak kaw. Imutang iti kwarta ka ni kabagis kaw. Ta inutang ti katulong tay kwartak. Anya? Manok inutang yaw? Kwa 5,000 anak kaw. Singsingiran na nga rodan. Nga maawampay mapagbayad kaw. Anya? Anak, tatawitan da kayo.
Ang pang-aasyaw, isardan yun ti umutang. Adamat ipaw-paw it mi akwartayo. Nga mga pala makautang kayo pala. Pasensya ka na, anak ko. Nag-emergency nga may, ti babaunan tayaw. Sa nabalay, last day jayan nga utang kaw. Kari kayo akari, nga maawan mat matungtong palyo akariyo. Sorry, anak ko. Ala kayo, nana. Ape nga asyak tinrason nyo kadagiti anak yo. Kawang matutang ko kada kayo. Ay na, bye-bye amla ka di. Awa mamapukaw kang ka. Para day talaang umanay lang nga isidsidir mo kanyak. Ibagayo nga min tagpayso kadagiti anak yo, anana. Sana siyak ti pagpambaryo. Di na nga rod kayat nga umutangak. Binilin na pa yan dagiti na duma kakabagyan may adidak pa utangan. Kasano kat isugal yung mga amin nga utangan nyo. Anyat itantanamitin mo, Hilda? Ay, awan na. Kunat, mangantayon ta nakaluto ako. Gumatangak iti tricycle tapno ipasadan to ni Ensan Greg Manong. Uray second hand lang kuma. Ay katwa na. Mayat dahi taan na panunot mo ading kaw. Uray siya gumatangak iti may pasada ajip. Manggita ato iti mabali na mangi pasada. Ado mati napipintas a segunda mano. Una, ado dagiti kakasinsinta driver. Una, awagak to ni Insan Greg. Kaisunto ti mapan mangkita iti magatang. Ta nalalaing basit amang kilatis no niya tinapinta sa magatang. Uray siyak manong, di malain San Greg ti pagsapulag iti magatang at tricycle. Agi pauit ka man pa iti kwartak anak kao tanay. Si makit manan ti sakak, agpa-check upak ko ma. Nihil na ti pangipawitan mi iti kwarta nanang. Iso ti mangkuyo kada kayo no kunayong agpa-check up kayo. Apay ngay. Adda nang i-forward iti ladawan nyo. Nagado aladawan. Makisugsugal kayo mitmanan. Sino ba tinangibaga? Di yun amuin. Basta kakabagyan tayo. Saan na amay maysa wano dudwa tinagi-forward iti ladawan nyo. Upat da. Anya? O na'y mo nagitataon? Kaya't da ka nadaulan ka na kayaw. Di kayo nagkalintagan nanan. Ammo minti ugali yo. Isa pasensya. Pagrigregatan diti kwarta dito abroad. Isa sapay ko mata maawatan nyo reta. Agpawitak, ngam ni Hilda ababaunan ti pangipanaganak. Ken uray ti abastuyo dita balay. Ni Hilda aminan ti makam mo. Anya? Traidor na kita kakabagyan. Ni, apa yan, nana? Na kita kakabagyan mi Impulong na kadagiti anak ka. Nalaing na nga parboy ti sarita. Ay, kinapudno na, nana. Inawagan dagiti anak yu, katinong tandak. Apay kano ajak imbagbaga kadakwada tar aramidan yu. Ti minalam apan nagsugsugal yu. Jakam mo ti paglugarak, nana. Tano ibagak tagpay so kadagiti anak yaw. Agungat kayo mag. Ngam no ilimad ko ti amin. Mamwandamot lang iti sa balay. Katsak mo lang tiong tanda. Basol na kita kakabagyan mi Manakibiyang na nga main. Masurunak. At dan tricycle kan jeep dagiti anak yun, nana. Huwag nga raw ngam. Ada may gatang da iti kasta ngam awan may tadda kanya. Ha? Di pa'y lavan magtiginatang da. Nagita tricycle ang kaskada jeep. Second hand pa'y maaraw. Saan na bale? At may pasadan to, nana. Kumitan to dagita alugan. Huwag baki di Ay, apalan naktumanan dyan na apal ako mare. Guraan naktumanan. Ni, apay kumaguraan na kayo ngay. Takas na tinaapal a tao. Guraan na ka nga uray awang maday nga inaramid mo kankwana. Guraan na ka taintarayamon iti kasasaad de biyag. Asino ako Mario ayan, nana? Day taman, karubak dita. Anya? Kano nakasingsing po day ta ako Mario? Da kayon samo ti manggurgura kankwana. Nang runa idi nakagatang da iti Vanda. Diyo pa'y kayatan ti mapandita balayda.
Ay di nakman baliktadan si Kahilda. Apay, sino ti amaw? Siya, puno day ta akaaruba. Ay, kada kayo, anana. Apay nga raw, akas la iso ti ayan ti simpatyam. Siyak ati ayunam, ta siyak ti mang paspaswildukin ka. Ay, di nakonkontraan, no kayat mo anasaya at kakanyak, Hilda. Hilda, nagpauitan dagiti anak kaw. Wena na, inggatang ko na iti abasto tayo dito'y balay. Bagas, masapsapol iti kusina ken karga ti ref. Grabe mo dagiti nga anak ko. Siyak ti inada ngam di na maitalag ti kwarta kanyak. Di da kano ngamin kayat nga agsugal kayo, nana. Saan arason day ta? Ket si kamat, pag-aayat mo mat no si katipagpauitan dagiti anak kaw. Padaksan naksama ngamin, Hilda. Ni, saan mo't anana? Itaan niya kumagapungay. Saan ko nga ugali ti kasta? Kahit awan tinabatay tempauida, uray sa nga ribulaang. Awan nana, tadya basitan na bati ko ingatang ko iti sabon. Uray 5 gasaw, awan. Awan na talaga. 200 nga raw. Awan nana, pasensya kayo. Ay, imbag ta nakita ka dito'y istor gabi barawk. Ada ka di ibaga. Anya day tanana. Kaya mau asaldaan jay jeep may. Ha? Ay, awang kwarta nana. Kaya't ko kumaata ka sa pulak ti trabaho. Bayat kumang ay pasada, ngam awang mo kwarta. Di ka madanagan, tanalakalaang ti pangisalda. 15,000 pesos laang. Anya? Ay, kurang mo ti kwarta nana. Manot kwartam aya. Ala, uray 10,000 pesos lang arudan. Awan kasta kwarta nana. No kaya mo 5,000 pesos. Anya, ala, iyag mo arudan tan 5,000 barawk. Kasapulak nga mina talaga ti kwarta kay. Kasano, alag tilugan yan. Wan, mabali na may pasada day jay. Tanailakad amin ang napapilis na. O sige nga rod na. Imbagayo din ha. Awan binabaw yan. Nana Olga, ape nga inala ni Manong gabi tilugan niyo. Imbagak nga iparipir na, at dadadaal na. Ha? Apay, anya dadaal na ngay. Kan kasano nga mo yung nga dadadaal na. Di ka man nagpakalain nga gim-imbestigar, Hilda. Ha? Kung namalan siguro kan nga damdamang. Apay, nalipata mo nakatulong ka lang dito'y balay, may. Ay, sorry nana. Agdamag aklaang nga. Tapno amok to ti isungbat ko into nagdamag mo dagiti anak yung kanyak. No umawag da. Basta, di mo ibagbaga nga imparipir ka o tapno awan ti adwa sa aw. Manakibiyang kalaunay mo tababaunay. Ala, ikag trabahon. Sana tila sipsiputam. Dagita laang trabahong ti siputam. Manungat tinadiskitaram girlfriend. Mangibingay kamot Agruam ka matag bonaw. Syakla ka na yun ang tiyagdisdiskitar. Dahil talag namnam ay matyamam. Ni Olga, kasla saan tangagayam? Ti agayam, ang tinulaw, saan akasta? Makadlawa ko na talaga. Syakla ang tiyagdisdiskitar. Sa inton at damadiskitarak, makibingay ka. Pati merienda syak amay. Bayam, tanu mga bakak, ibingayan kan tumay, promise. Agruam ka mo, bonaw. Unay kato'y girlfriend ko na aya. Sardingan na ka, nawawagan iti girlfriend. Tasaan tamat nga gayan aya. Agad agayim tamat. Girlfriend, babae agayam. Ay, basta. Diyak kaya tikasta nga awag mo kanyak. Ang mga no atapon da nga agjowa ta. Ay, ikan nakarudan ay ti pagpuunak bareng mga bakak ikan. Sige, ngam mo ipaabak ha. Masapul apangabakam ti kwartak bunaw. Uy, Olga, promise. Malas ka maakad kadwa bunaw. Naabakak manan. Mures ka nga raw na bakak Mike. Sikan sa ngagpaiso ti malas akadwa. Awan pa'y napuutak apan nangabak ko no sikat ikadwak. Ala,
Better luck next time Ado pa'y matigun raway. Bumawi kang tao. Ay, sapay awan pangalaan na iti kwarta. Si kamamatya, diskitar iti kwarta, bunog. Nyala, bayam tayo nagtukal yun tayo mulak alaya. Pautangan kan tao iti pagpuunam. Ha? Kanayo na kasta ti ibagbagam. Idi pa'y lang nga ibagbagam nga agkali ka iti laya. Idi pa'y lang na panatawan. Awanan aday talaya, nalungtutan. Saan mo laganus pa'y ngamin iday. Oho, pambar. Mamati ak tulat tano andan. Iso adi ka man kari akaray. Masurunak lang ang bunog. Ay, naimbag nga oras, Mao, pari Karpiaw. Nay, Mari Olga, si kamagayam, sumrak ka. Ay, ang yaman ak, pare. Ala, nagtugaw ka pare. Anya masapol mo? Ay, kwa. Kasapulak namin ti kwarta, kumpadre. Isaldak ko nga, tricycle ka. Ha? Tricycle mo ayan ay da? Maray, saan na tricycle na kita anak mo? Ay, saan? Kukwak dahi jay, pare. Regalo na kanyak. Isaldak itinala ka. Tapno masakak mo ila adagaws. Kasapulak ka talaga ti kwarta. Pagpa-check up ka. Apay, di na ka pau-pauitan dagiti anak mo di abroad, mare. Ibo na gid nga anak ko, pare. Iso ang mabain akong ngagdawat iti kwarta. Anya? Uray isaldak lang iti 5,000 jay tricycle may paray. Ha? Ay, siya pa'y 3,000 na kay idulduling ko a kwarta di tamare. Malala, iyagmon paray. No iso ti ada, iiso. Tao sarak itan ti kwarta. Iyagmaw, taalaan mo ti tricycle ija balay. Alang ano, ija ito balay yung ti pangyawatak iti kwarta mare. Ay, dito yan na, paray. Kaslawa mo pa nagtalag mo kanya. Iyawa mo dito yan ti kwarta. Taing kantulangan alaan ti tricycle medya balay. Itadkukan ka ti tulbang. Ni, api-api na andaryo ti tricycle da na Olga tata Karpiaw. Wen, kain salda ni Mari Olga kanyak da ito, balasan ko. Ipasada ka, ta sayang mo, naka-istambay lang. Anya, Serbina, sinaldaak nga, jak ipasada. Ha? Ala, amo ka ti dagiti anak ni Nana Olga dayta? Ay, jaka mo Basta noon niya ti saritaan ni Mari Olga, isulang. Sige, papala ko. Ala, ay sus. Apay nga insalda ni Nana Olga. Saan samat nga mo dagiti anak na tararamidan nan? Nana, ayan tayo jeep aginatang ka. Kan, ti tricycle aginatang ko, nanang. Ayan na. Ay, anak ko. Agsao kayo ayan dagiti impundarmi ka na sinde. Kwa. Ay, nakasalda, anak ko. Anya? Anya? Apa yung insaldayo? Insaldayo, adi yung manlaim pakada kada kami. Nangaramatan niyo iti kwarta. Kan mano, ti panangisaldayo. Asinaw, tinangsaldaan niya. Tayin tayo sa kaunan. Ay, jay, 5,000 pesos. Jay mo tricycle, 3,000 laang. Unay kayo mutan. Tilar aramidin niyo. Gapoy ti panagsugsugal yaw. Iso at tila may salsaldayo. Sardengan yung aminan ti kasta nga aramid yaw. Ipasubo na kayo dahil ta panagsugsugal yaw nanang. Manipo dita. Di kayo nurumwar dito balay nanang. Agtalinaid kayo dito balay. Apay nga, di nakpalubusan arumwar, anak ko. Uy, tapno di kayo mapan makisugal. No ipilit yung tirumwar, no di da kami denggan nga anak yaw. Nasay-saya agla pumanaw kami. Agabang kami, tipag naadan may. Ay, saan di kayo pumanaw, anak ko. Wanan, promise. Jakon rumwar. No rumwarak man. Agpakuyog ak kanihil na. Ay, pakawanan da kuma, anak ko. Ikaray,
Agsingsing petakon. Rumbang lang bakitan kayo ng agpapaanawa kayo pa lang. Makautang kayo, gapo iti dahil abisyo yun. Saanan, agbalbaliw akon. Jakon agaramid iti sanyo ang magustuhan, anak ko. Nagbayinak kadagiti anak ko, isong karigatak tinagbalbaliw. Katita balay palengke kan simbaan laangan ti papapanak. Makikarubak matsag paminsan, no daytay maburyungak iti balay me. Ngam inaklamakin ni istorya kadagiti ko kumare. Sana na nagsublija bro dagiti anak ko iso abantay sarado ak kadakwada. Alakastan, ti pagayam mo, Olga. Alagagayam, ditan tinagpatinggaan ti sabalimanan napakasaritaan, dito drama tayo. Manipod ka ni Kabsat Conrad sa naapod no anagan tintay idrama itang. Kasi manti ko na ni Kabsat Conrad, dirman ng biyanang, naglakaak nga gaburido. Basit laban nag-umdasan apakariribukak, kat ison ti paka-istresak iti kastaunay. Katap no nalawag ti amin, rugyak ti agsalaysay. Ay, anyamat ti kastuyan. Grabe mat ti kastuyan, mapaspasamak. Asino ti kasa sa Om Conrad? Huwag magkadwam dito'y anak ka, tugaw ngam sumanao ka. Nagdakkel nga ro ti problema nanang. Anyaman ti problema mon aya, Conrad. Ay, si Jekyll din ko Di namat paggatasan, di doang anak na. Ay, nukasta, naganakan tay kalding maw. Una nang, naganak idagsapa. Hanggang di namat paggatasan. Mabisinan na gaya anak na. Ay, problema mat ti kastoy. Ay, gagangay na siguro tada mo na ngamin ti aganak di kalding maw. May ruwam tumala siguro. Sapay ko mga rod Matanaganak talaga. Ang mga numatay dagi anak na. Sapay nagpipintas ti kulur da. Ay, anyamat nga minji inadan. Makapay stress sa panunutan. Ay, subject jakal din ko na nang. Jak makaid na. Tanod di na pala kaya tapaggatasan. Inak gumatang ani ti mamador da. Kahit kumustan jakal ding maw. Pinaggatas ba't lang dya inada? Saan nga rod? Isa pinagmamadur kun ada giti anak na. Kaya damat? Kaya't damit. Iso na lang tanagastos ti gumatang ti gatas. Sapay awan kwartakon. Pangalak nga tangay ti igatang ko ti gatas da. Sapay narawot da. Problema mo ti kastoy. Ala, mangterdak iti igatang mo iti gatas da. Tapno saan kan nga agproblema anak kaw. Ay, anak na nang. Ang kasanungatan nga, dumakkel dagiti anak na. Pangipasturak ito nga takadakwada nga. Awan mo't nalawa dagata yung pangipasturak. Ay na, di mo pala problema anday ta. Di pala agdama ti problema No, kasano ang mapagatas maw dagiti anak ti kalding maw. Baybay ang pala panunutan ti pangipasturam. Takno di ka mariribukan. Pare Conrad, gatang mamin ang nagitay tarakin ko kalding. Tana uma ako ngagtartarakan. Kan awan pagpastura nang. Sayang, mayat ko Ang awan mat wartak pare hay may. Adda, agdiskitar ka pare. Sapay pasig ang masikog dagiti kalding ko. 5 ang masikog, kan may sa kalakyan. Gatang mo, itinala ka pare. Tano sa bali ti pangilakwa, nangina. Awan mat paggatang ko pare. Utang mo miso. Ay, jak kayat ti umutang pare. Tay so pa pampanunutak dayta. Jak lakit di maiturugan no kwa. Ay ano sa mga road at agdiskitar ka pare. Sayang dagijay. Masikog da pa'y amin. Kat naglakap. Ala, sige. Padasag ti agdiskitar pare. Datang, kwartayo man. Ambok nga da kwartayo. Adda tayo naglakwan nyo itinuang nyo. Apay ti kwarta. Pangusaram. Paggatang ko kumay ti kalding. Nayunak tayo kalding ko, datang. Kanya, unam ngawan pagpastoram. Ita gumata ka ba na ni tinayunan? Agmula kiti sakate, tatang. Agmula ka pa yung muna saka gumatang iti taraknam. Pautangan da kuno saan? Ah, Ibagayo, no, didak pautangan. Tapno makadiskitara kay tinaduma.
Pagkatang ko iti materialis, di duldulin ko kwarta, Conrad. Tapasok katak ti bubong ti kusina, adun tagtagtag. Alang nga ron, saan? Pare Jaime! Oh, pare! Oh, pare Conrad. Anya nga, agdan na dis kita na. Awan pare, nga malay, utang ko. Ha, sigurado ka? Uwan, basta di naksingirin na dagos Well, danag mo na ya pare. Yung magtulang ta. Kung di ka makabayad, sublip na kitikal dinggo. Ha? Sige pare, makamunitan. Alang araw. Mabalin mo, ayawid na kitikal dinggo pare. Akal ding mo matay. Ay, problema mo tikastoy. Pangipasturak na tanangay kadagiti nagado akalding kaw, nanang. Ay na, anak ko aya. Apay ngamin anangala ka iti kaldeng no awam mo nakasagana a pagpasturam. Kunak nga rod ngagmulak iti sakate. Inak pala mangala iti imulak. Nagmula ka kumapay nga imunaa sa kanangala iti taraknam. Ay, sapay masikog na gaya kalding. Isa ka tsampay laeng idaa anak ko. Yarami idam iti balay da. Tapno da paglinungan da. Tano sampay ti agsakate. Adumet ti sakate ijabantay. Wanan ananang. Apay kaslag lulutoy arimbor di anak tabakal. Kasla, nagdakkel ma rin ti problema naan. Ay na, problema na ti araramidan na abalay dagiti taraken na. Agbirbirok iti yero itay ngam awan mabirukan na. Orayen na matarimaan ti kusina tayo Sano maikat si sigod na mo baong? Isunto sa rana. Rasonos to mga desisyon na yung anak mo nga. Saan nga agpampanunot no dandoma? Sa intungkwan, agprobleman. Iraman na pa'y na taon, agproblema no dandoma. Malang, awawatam ka din dyan anak talakay. Amom matakas dyan ti ugali na. Pampanoy-noyam kami ni Sokastay. Di mo kami ung tangkad. Kaasi mga raw no maungtaan tagpasugnod no kwa. Sapay naglaka ma-stress dyan anak ta. Iso nga aw-awatan ta kumalatan lakay. Samot ang nagitikalding mo pare. Iwan pare, nagigidanda anak-anak. Sagduduwa ti anak da. Nika, maya ta pare. Sure time ta sagduduwa ti anak da. Lagi tayo na duma. Sagay sana ti anak da pare. Iwan pare, ang problema kamat no pangalaki iti ipakan ko kadakwada. Kamulmulak pala kami iti sakate. Ay, problema mo dahil pare. Kaya kasano, tayo bayad mo ngay pare. Makipagpakaasi ako pare. Hulugan ko mati pamayak nagbayad. Ay, mabalin na ta pare. Basta binulan Awan pare. Okay. O sige nga ron, labasan ka pa itanay. Nakitaan, nung kasano ti pamayak iti balay dagiti tarakan ka. Kurang pa'y ngamin ti inkabil ko ayero na. Adaan mo yung agumatang iti kalding nanan. Apay, ila ko maun dagiti tarakan mau. Problema nga rod no pangalaki ti pagbayad ko kani pare Jaime. Masapol ka no ahulugak iti binulan ti utang ko kenkwana. Ikontak ta. Ang kaan anak damat. Mabalinan aya nga isina dagiti anak da. Ipasurutan anang iti anak da ama ilakaw. Inuta kong nga ilakaw. Taawan matlat pagpasturan. Problema lang. Kakaasi na lang mabisinan. Apay kay nga ila ko madagos dagiti tarakan mo, Conrad. Awan nga rod pagbayad ko. Iso nga ilako kun kan awan pagpasturan. Naibusan tay sakati ijibantay. Awan maipakanan. Orayan pa'y kumado makil lagi tandak na sa mo ila ko. Tapnoan na ko matubaw. Awan mo't nga rod maipakanan, tatang. Iso nga ilako kit din. Problema lang dahi ta. Tsak kaya ti may stress. Tsak makaturog amang pampanunot no pangalaki ti ipakan ko. Nasakit ti ulok, tatang. Anya, nagalala ka pa'y lang aron iti tarak nam, nakastama laang. Basta ilako kaun, period. Apay akas laglaladot ka manan, Conrad.
Kasla naman problema, maun. Nala ko matanda iti tarakan mo apag problema, am. Ada ka di manen parikot mo, anak ka. Ada nga rod kamuro dito agong ko nanang. Nagado apag tubuan na. Dito ipay ayan ti agong kumit. Ada nalimawat ti abot ti agong ko. Ta medyo limtag tinagtubuan ti kamurok. Ay na. Umdas man daytan apag parparikot am kunran. Basit labanag dayta, anak ko. Dakkalabanag para kanya. Tanay, ada planok nga arman. Ngam kastoy matoy agong kon. Damat nagdakkala kamuro na. Kat, man ano aya? Saan ba't madlaw? Madlaw, nanang. Apay, asino ti armam aya, anak ko? Ni Agustina ko mananang. Ay, wan, nasingpat day dya abalasang. Kayat ko aparaken ka, anak ko. Asano nga rod maaram ko nga ikat kastoy matitsurak. Kababain, amang ano katawaan nak. Ay, saan? Negatibon to matada gusti panunutam. Laki din, arma mountap no makaasawa kan. Paimbagag pa ito'y kamurok nanang. Inak to arman no in-person day tao. Ada ako nito ayan tiridaw da Agustina. Ay, kaslag nervyos ako man. Apay nga yung kastoy. Problema mati kastoy. Nini. Naglamisan kita kulap ko. Nyamatan. Ay na! Naimbang orasyon, nana. Ay na, mangigkigtot ka mat, Conrad. Apa nakatakder ka dito ayan tiri daw ngay. Sumra ka. Kwa. Agtuktok ako maitayan, nana. Apag isumat tarumwar kayaw. Agad sumra ka, Barok. Anyat gagaram. Ni Agustina ko nana. Ada ka day? Ada dita salas. Ala, umay ka. Sumra ka. Agyaman ak nana. Oh, Conrad, si Kamat Gayam. Agtugaw ka, Oh, pare Conrad. Ada ka man. Agtugaw ka. Agsasango tayo kada Agustina. Agi-istorya tayo man. Ada ka dito, pare Jaime? Gagangay ti baro pare. Kumay sumarong kar iti balasan. No kasta, agar-aram ka ni Agustina, pare. Napayagan na pare. Di na mula kasyan ni Agustina. Jalat na mapukawan, tinamlama pare. Sige nga, anya gagarang pare. Ako awan. Umaya ko mga bumulo diti bigao Agustina. Ay, anya abiga o Conrad? Tay dakkel, uno tay basit. Tay dakkel, no ada. Damat gayam karibal ko kanya Agustina tatang. Problema mat da ito'y. Ay nanak ko, gagangay na tabalasan ka nga rin ni Agustina. Talaga nga adulang talag iti agarim kang kuana. Tambalak sida na pintas, nagagatpay ka nasing abalasan. No ngay mapastirak, di bampanuglaan. Talaga akas na ti agarim anak ko. Kas bakan ni nanang mo idian. Adaw, dagiti aram kang kuana. Nagbabak nang dabaya. Kan nagtataal na. Kas makita ba, baraw. Sakti inaya ni nanak mo. Depende, iti diskarte na ita. Manjaksan? Amangan no basta din naktumitlaan. At damot gayam karibal ko. Kat dayjay pa'y apari Jaime. Anyat laban ko kinkwa na ngay. Nabakbak nang ni Jaime ngam siyak. Wala, ngam nabisi mo. Manugal, kan artag. Naimbag no kaya na Agustina ti kasya klase ti lalaki. Si kakit awan bisaw, nagagakapay, kan adamay turam. Iso adakkel ti laban mo, anak ko. Di ka mapukawan ni tinabnama. Aga-aram kalata. Agyaman nak Agustina. Kunak lano basta din nak. Kunak no ni Jaime ti aklunam. Sikati kayat ko, Conrad. Ngamin, awan bisyom. Diyak kayat ti lalaki ana bisyo. Ay na,
Ay na, pinaragsak na kiti kastaunay, Agustina. Agyaman na ka, naggasatak mo tayo. Tak kinayat na kinakapimpintas, nakasingsing po tabalasan. Nagasatak mat ata kinayat nakmat, Conrad. Inton bigatan ti kasarta, Conrad. Apay akas lang mariribukan ka. Problema nga ro di maparti ababoy. Amangan no kumurang. Kan di pantalon ko. Nalawlaw matigayadan na. Saan? Ado dyan maparti ababoy. Tadamat isabat ni tatang ko ang maparti. Kan di pantalon mo, talaga akas di ti style na, Conrad. Naruam ka lang amin iti-fitted a pantalon, iso amay kawa ka. Ay, di dak natakatawaan no makita da di pantalon ka. Ala, saan, Conrad? Unay kan aya. Saan ba natila pagproblema am? Bastit laba nagdagit a pagparparikutam. Di mo ko ma-stressan ti bagim, Conrad. Nanang, kasano da ito yun nga eh. Kasarmin kan Agustina. Ngam di makalmot ng tayo letag dito sipang ka. Anya? Apay, adalatag mo aya. At nangarod nanang. Kunak, ano mapukaw matlaan? Ngam di makalmot tayo. Nagsakit na magnaak. Marigata na kamagna. Ay, ipuspun tayo pala ti kasaryo. Ano kwa? Ay, saan nanang? Amangan nagbabawi pa ni Agustina. Kahit kabailam nga raud. Pilitak ananan. Conrad, nalpasan ti kasarta. Umuna arabiita ita. Ha? Umay ka agintan ata maturog tan. Ay, umuna ka na maturog, Agustina. Diyak pa ngamin makaturog. Umay ka nga ro, tagid idata paylaan. O sige, madamdama biit. Ay, anya matikas to yan. Umuna arabi imi ka na, Agustina. Ang apay akas to ngay. Ang damot lutag dito sipang kong. Nagsakit na makutay. Mabainak mo't ang mangibag akan ni Agustina. Ay, masano nga taday to yan? Maigid-gidan mo't ngamin dahil ito alutag mo't. Mga nanlakay, nakagao kamin kaninanang. Uy, Conrad, anyat mapaspasamak kan ka. Nagadayuti na kay turungan ti imatang mo. Apa yan? Ada ka di problema? Awan mo't amok ama di nga inaramid ko. Luapay akas dyan. Limabas ngamin itay ni Insan Hildo diti balay. Sigud mo't apo mampansinday di basta makitak. Ang apay nga taadi man latim malyaw apulos itay limabas. Anya? Anya nga tati di na nagustuhan. Ada nga ta kinagura na kanyak. Kanina nang, uno ni tatang. Ay na, no di na ka pinansin, bye-bye am ida. Diyak nga rin makaid na amang pampanunot bakit. Diyak makatal na no damang gurgura kanyak. Nuguraan da ka iti di mo amo ang makagapo, ay kat bye-bye am ida ah. Tinapatag, saan asika ti gumurgura? Ay, madit ti kasto ang mapaspasamak. Ala, mangan kayong tarumwarak. Inak man kasarita ni Insan ko Hildo. Damagag nanyat kinagura na kanyak. Tapaya limabas latan nga awan na pulos tagarina. Ay na, saanan? Bye-bye amon, Conrad. Makan tayo kit din. Basta rumarak bakit? Mangan kayon. Conrad, masikuga kon, adanton anak ta. Huwag nga ron. Di parikot ita. Kat no mapagadaldan to nga ta ti anak ta. Anyan to nga ta ti masakbayan na. Nasingpet to nga ta adumakal. Amang ano nabisyon to. Amang ano natangken to ti ulo na. Kat agbalintukit di asakit ti ulo. Maditi overthinking la unay, lakay. Amom, parparigaton ti bagim iti kastangar aramidem. Jakmet ngamin maliklikan ti agdanag ken agparikot, Agustina. Tinasayat. Agrobot ka man kit di. Ha? Papananta bakit? Basta,
Agrubot ka, tada importante apapananta. Anya ka mo tin Agustina. Anyat pagkit kita am kanyak, bagtit. Saan lakay? Saan mat nga amin nga umay agpa-check up dito ikit bagtit? Makatulong kan ka daytoy. Amon ta, no apay akas ta ti pagdaldalanam ita. Ha? Kaya't kaatulungan, taasawa kakit nga ron. Bakit? Amom, saanan anormal ti kasta mapaspasaram. Isong agpa-check up ka. Agustina, bakit? Iso adi ka agong ungatuan. Para kan ka daytoy. Ay ayatan ka lakay. Iso nga ar-aramidag ti kastoy. Oh, anya. Naawatam, dagiti imbaga ti doktor kan ka? Uwan, bakit? Masapula tumaram dagiti intod na nga agas kan kawan. Kan surutam amin nga imbaga na kan ka. Uwan, bakit? Ay na, agyaman ako na kan ka. No di pinilit nga agpakonsulta iti doktor. Diyak lamon. Kat, kumusta ti Riknam? Kahit nasayat mo tan bakit? Diyak una yung nagdandanag. Ay na, agyaman akmanan bakit? Diyak ilibak agrabe tinagdalanak. Diyak impagarup anadanak matgayaman iti anxiety. Kat linablabanak dayta, babaan ti panarabay ti Diyos kanyak, kan syempre babaan ti suporta ti asawa, kan dagiti dadakkel ko. Agyamyaman ak unay ti Diyos, taimpay na kanyak ti nakasingsing put unay nga asawa. No saan nagapukan kwa na, nalabit, nagtultuloy ti kasjay ang napasarap. Katita na saya atan tiriknak, kat naragsak kamin asa nga pamilya. Nang runa itataadan duwang anak mi, iti asawak. Alakastan, ti pagaya mo, Conrad. Alagagayam ditan tinagpatinggaan, ti sabali man na napakasaritaan, diti drama tayo. Manipod ka ni Kabsat Ansing, san napud no anagan tintay idrama ita. Kastiman ti ko na ni Kabsat Ansing. Dear man ang biyanang, may sa akabalo, at damat kakabsat kong agpada abaak. Da kami atalo ti pagtarayan da ito ngay padramak ken ka akapadasan. Rugyak man nga rod ti agsalaysay. Unay matan ti kastoy amasangputan dito'y balay. Nakarugrugate, nakawarwara, kaslawan mo't agigyan dito'y. Pasensya kayo, nanang. Nanay, busy tayo anak kayo. Diyak masamo ti agdalos. Busy kang agbartag. Ay na, awampay servim agnana dito'y balay, RJ. Di mo mo't dalusan. Unay ganinanang na ya. Di kay kadi akong kwarta yung mga kayo dinanang. Awang kwarta. Hindi pa yung amin nagsweldo. Magraraman ka mga agsweldo. Kadi ka magtrab-trabaho. Ay. Uwang nga man niya. Nalipat ang istamba gayang. Kunak mga opisina ak nana. Basta agawid ak. Masangputan ka na barta. Psst. Di kay agungungin. Tama na dahil pintas yun na. Alan kwarta yung mga hindi. Ay na, awang kwartak. Ada, yun wag pimpinsun kayo. Sana pang arak ti pensyon ko. Agtrabaho ka, no kaya't mo timadan iti kwarta. Ay na, kasta kanayon ti aramid ti kabsat ko nanang. Kanayon ngagbartek. Kaslawan nagnanaw DJ balay, tanakarugrugi mag. Kaslawan tao nga gigyan. Kasano, kajay la agbarbartek ti araramidan ni RJ. Umayak ko maagdalos nga busy akmat. Babasit pa'y ngamin dagiti anak ko. Gan pasaray agisursurak iti natang alakok no kwa. Ay, dayta ngamin ka, nagtatangkan ti ulo yu ide. Kunak nga agadal kayo, ngamsadot kayo mga giskwila. Adda kumamot trabaho yu itan akas ka dagiti daduma kakasinsin yaw. Awan nga rod nanang. Ngamanya ngay, adda ditan. Awatek-latan at igasat ko. Uray kumanubak nang tinakyasawaam ngam saan mo. Napupobre pa'y ngam datao. Kasanungay alumong aw kayo no kasta. Nanang. Gusto nga may nantiwalong anak yaw. Da kayo lang ti marigatan. Narigat ti panagbiag itan, lerma. Nay, nagadumo dagita lablaba amon, rimeng. Nay, si ka magaya man ang anseng.
Nakabakasyon ka manggaya man. Wen ang una yan, nagadumot talablaba amon. Ay, wan nga raw da. Ang anusak Takababain mo no jak agunay dito'y balay ti kaanakan tayo. Makikabalayak laeng dito'y. Wen angam grabe mo't dayta. Nagado talalabaam. Dua abantay mutan. Pati ngamin up ken ulas kas kada kortina dita manang. Inakas da mo amay. So akabilitan alabaak Ken sa nabalay tada mo washing machine. Ay narigat latat aggaw-gaw. Tanadagsan dagita. Apay, manot isuswildo kan kaaya ka ba, guys? Ay, awan manang. Talibre ka nga ron ti panagnaed ko kadakwada. Ken libre ti kanag. Mauray man libre amin. Rumbang kumamot as wilduan da ka Unay ka dagita tattaon. Gaputa kasta kalakit kita andan. Gaputa nagbaak ka na balasang. Alilaan da ka malaw na yan. Ay, ayos laeng manang. Napigsaak pa'y mga agtrabaho. Ay pumanaw ka dito yan. Tao may ka nagnaad ije balay. Apay, di kan agsubli ije syudad manang. Saanan? Ipaabang kun ije balay may ije syudad. Dito yan probinsya ti pagnagdak. Ta fresh ti angin ditoy. Ay nasayat nga rod manang. Umay kagnaad ije balayan Pumanaw ka dito yan, remeng. Berteng! Apay! Akin irek di tabumpunagam. Ay, nagawit ka mo't gaya manang. Irek din San Sibiyaw. Ibilag ko kanaw. Kaanaw asimangpot ka. Hindi na minsan nakalman. Manungay mo, titangdan mo agbumbunag iti irek. Awan manang, libre mo ti panagnaed ko iti balay da. Na? Apay! Tay kalkalapaw mo ngamin ngay. Ay nawas out iti nagbagyaw manang. Kunak atarimaanag inyo firmat ni Insan Sibyo ti balay na. Isa nakipagnaeda kun akarakwada. Kahit di da kasuswilduan. Saan na masapol manang libre mo ti kanak iti balay da. Nalabos mo dagita tattao. Ikanda ka kumalat tamot iti kwartam Ikikandak mo iti pagmeriendak no da duma. Paghalo-halo kas jay. Ay pumanaw ka ni Jebalay da. Tao may kanagnaad ije balay. Ha? Alilaan da kayo mo't unay. Nakakaasi kayo mo't akakabsat ko. Itatada kayon diti balay, Berteng, kan remeng. Saan kayon ngagbalin nakakaasi iti balay dagiti kakabagyan tayaw. Ay wan manang. Agyamang kami tada ka apakikabalayan may. Ang kakabalay tayon nga kakabsat. Kawan basta no niya ti matrabaho dito, agtitinulong tayo. Kano adamakan, saan abanat. Suruan tayo, taginaw, ta saan tayo mabaknang. Ay, wala manang. Sa anak mo't anarawag. No, may sakilo alitson, umdasan kanyak dayta. Ay dayta may sakilo alitson, masida tayo dayta itiduang aldaw. Ay, pasensya kan manang. Tangay si ka tinakaadal, kan agpinpensyon ka. Anong sanda kami apakanan Wan problema dita. Basta agkikin na awatan tayo akanayon. Ala, dito yan ti pangikan nyo kadagita, babaros. Ipaigid nyo paila dito, Nay, manang ansay. Apaya nagpabunag kay ti darat kan simentaw. Wan, taday paaramid ko, Berteng. Katulungan da ka mga ramed. Datayon ti mga ramed tapno menos gastos. Isupay ti panangdan tayaw. Sigud mo ta karpintero ka. Isu datayon ti mga ramed iti daytoy. Agpatulong tayo magkidi iti anak ko Barang agawid ang tanay. Manuman nga aldaw na sana nagawa awid di sursurando ka anakam. Anya ti aramidin tayo ayan nanang. Agparami dakit talo apansyon dito asi dagtibalay. Anya, pangusaran nyo iti talo apansyon? Kapangidulinam to kada kami agkakabsat Saggagay sa kami iti pansyon. Anya, ay, agkabaw kay samot nanang. Di kay pala natay, agpaparamid kayo niti kasta. Kahit, anyat kayat mau. Uraya mamatay kamay sa kagparamid.
Ada nga rod kwarta, mapagparamid mo iti pangidulinam to kada kamay. Ay, ibat tiyandak iti kwarta, Ay saanan? Patpatsam to kak. Sigurado mo't la pagbartag mo ti maitid kan ka kwarta. Apay atalungan. Katalo kami mga kakabsat. Babakit kan lalakay kami. Kasi mo dagiti baak kakabsat ko. Awan mang tulong kadakwada no di syaklaeng. Baak dapay mo nga road. No kaya mo mga ramid tayo mo taniti parakan ka. Ay, saan? Apay, mataya ko na ya. Kas lama idaras ti papatay no kasta. Da kayo lang nga. Kadakan ka ano di mo kayat. Di ka kagyaman ta dalibre pa kay dulinam. Siyak ti gastos. Diyan nga rin kayat. Di da man iramaraman iti dahi tananang. Kan ada pa panak. Di ka rumwar. Tumulong ka no kunak, tumulong ka. At damat sementeryo pa kay dulinan yun numatay kayo, nanang. Ay, jak kayat ijay tadayaw. Kan jak kayat ti ado ti kaabay na. May mayat dito'y, taga-abay kaming agkakabsat. Sa bagay, adumat tan ti agpapaaramid iti kasta. Nang runa dito'y lugar tayo. Kawa na, kastanti uso dito'y. Wen, ngamsada la agaramid iti pansyon no natayon di tao. Ngamda kayo, si bibiyag kayo pa'y lang. Nagpaaramid kayon? Wana, tamakitak pa ino niya ti itsura ti pansyon ko. Maibagak ti design akayat ko. Basta ti kang hato na, manang. Wan, may mayat no medyo na nga to. Tapno saan da abad-abad-dekan. Kasano nga ti kaadayo na, manang. Ay di mo unay yadayo pag-aabayam. Tapno agahabay tayo to. Siyak dito akin ni guide. Jak kaya ti maiting nga. Takas la jak makaangas no kwa. Awan tumot angas tayo no may karga tayo dita. Ay, ayunan niya. Ang basta. Jak kaya dita tanga. Si kantulat ta ditan, talalaki ka, berteng. Awan di adim ija balayaw, lerma. Awam mat nanang. Di pa'y simbang pataya. Sampay nga road. Makalawas na dinagaw-awid. Makapadanag mo da dya tao. No siyak, nairwama ko nanang. Adan to pa'y tayo dandan ni makabulan san to agawin. Sursura na amin nga inuman. Unay mo da dya taon. Pagdandanagan na ti kabalay na. Uray kumano'y baganan o sa dino tayan na. Awan mga min cellphone na. Ila ko na mga min ti cellphone na. Wen nga rod Kanayon nga igatangak. Kanayon na mga ilakaw. Iso ajak ingat gatangan nun Ay, di pa lang amin mga asawa, bareng ang talnan. Asino mo ti mga yat kan kwa na nga, nukas jay mo ti aramid na. Sa bagay matkit di Ala, sumangpet tulat tananang. Di kay unay ang pampanuno, tapno di kay ma-stress. Adala siguro day jay, ti balay ti barkada na. Nakasaganan ti pa kay dulinan tayo nga ang kakabsat inton matay tayaw kabagis berteng. Wala ka ba, guys? Medyo dakkel mo tinagastos ni kabsat ta para iti dayjay. Nagdadakkel mo namin nagidya pa kaidulinan tayon tao. Kasta mga minti kaya ni Manang Anseng. Tapno saan da ka no amabaddakan. Wala. Iso mo tinagastos, di iso ti masuraw. Naimbaglaangan ta saan nagbaliw ti kinaman nagtulong ti kabsat ta. Pampanunutan na maalat tapi man ti agbalin masakbayan ta. Masyang kalata, tagpadatamot ngamin nga awan asawa na. Wen nga ron Di na ngamin sinublian dyan nobyo ka nag-abroad. Iday, inururay ko pa'y mga ron iti manuatawan. Nadamag kulatan anang asawa gaya man iti sabalay. Malipod mo't linukunak ti kakaiso na anubyak. Diya kung nagaram iti sabalay, ta mabuti nga ko na malukaw. Nalakay at mapasakitan. Nagrigat. Ay, nga ron ka bagis. Agpadata nga imbate, dagiti kaayan-ayat na. Ay, nagadaw akarkarina, ngam awa maoray maisa at tinungpal na. Ay na, malagip ko man ang tinapalabas. Makalwaak manan. Lipatan mo tinapalabas, nabayagan day. Bakit kang lakaitan? Isa pasat lang tinapalabas na kita. Wun matkit di naipalagip lang amin.
Jak magawidan ti aglo. Ay na, RJ, anak ko, ayan. Di manang. Apa nga ta? Ay, umay ka. Asit ganta ti kapsat ta. Anyat sansangitam manang. Imawag ni Lerma. Nasarakan da kano ti bangkay ni RJ ije mordong tirang tay ije balasew. Anya. Apay, anyat na pasamak iti kaanakan may manang. Dinangranda ka na. May tabunan ni RJ inton bigat, Berteng, Rimeng. Wan nga rod manang. Jak kaya't amaya dayo ti pakaidulinan da anak ko. Isa makipagpakaasi kada kayo Itad tayon ti may sa pansyon ken nga RJ. Ay, katuan naman na. Sana problema na ita. Anya ti itad ko. Jay kukuam Berteng, wano jay kukuam Rimeng. Ay kumporme ay manang. Uwain, kompormilatan. Tanwa sino ti umunan to amatay kada tayaw, kompormin tumag ti pakaidulinan na. Nalanga road. Pasensya kayon Jak mga minamnamaan nga umuna ti anak ko amatay. Uwan nga rod biglaan magti ipapatay ti kaanakan may. Nag-order ka tapay ti arak. Rita, taray. Naibusan sin inumanta. Taray. Nabartekan pare Berteng. Agawig ka din. Itulog ka ni Jabalayo. Madam na mapa. Agisat takid di may pare. Kayo sura nagkita ta. Itala nagkita ta. Kalpasan ti adaw at away. Ita kala kami na nagawid ka. Agisat takid na bayar di panagin ni istoryara. Ituloy tanto tagin ni istorya. Inton saan ka mabarte pare? Ay na. Amok, ti sasawag. Nore na parte ka, ritaw. Alagin rin, ang siyata. Nay, nabartag ka mo, Berteng. Apa yan? Anyat nagbartag ka? Pasensya manang. Nagsabat kami kan ni Rito Abarkadak. Nagsat kami basita. Ay, nalahing kag palusan. Nakangir-ngir-ngir ka. Ingkagugas. Rimeng, napanan ni Berteng. Awam manan dito'y balayan. Ay na manang. Manipod simbang pa ni Rito Abarkada na saanin ang matatao dito'y balay di kabsat ta. Nagkuyog naman di nagas ni Rito itay. Anya, papananda ka numanangay. Ay ka mapanmanan sumok mo iti arak Ay na, una yan day tao. Kakaisuna nagbalbaliwan. Ngam isublinan sa man ang tisigod nga ramid na. Lakit di Sama lang nagbalbaliw, idi nagpukaw ni Rito dito'y lugar tayaw. Gam itata nagsublen, rugyan naman na ang agbalin nga Berteng, kastam kadilatan. Inal daw kang agbartag. Kaya't mo na yati matay adagos. Sana bali manang. Dahil adamot na nakasaka na apakaitulinak. Adamot pansyon kaon. Ay na, saan pa asigurado no adako kami jay. Tadudwa lang ang tinabati a pansyon. Marik-rik nak manang. Sakto mo na matay. Isa sigurado tayo may sa apakaitulinak. Sarda nga mong tagbartak, Berteng. Laklakayan ka lang arudan, naginom-inom ka pailaan. Apay, pangalalami ti kwartam pare. Nagadwa ka na yung ti kwartam. Ornong ko, itinapang ko nakitigilan pare. Yung mangipate ang iti pagpaaramid ko, iti pansyon ko. Lukas na tuladam mo't di kapsat ka. Nagpaaramin iti pansyon mi atalaw ng tuduan tayo na batay. Mayat kidi atigas niya pare. At least, saan to ngagproblema ti mapanawam a pamilyam. Wan mat kadi Alam, agpautang ka man pare. Ay, sorry pare. Ngam,
Jak agpapautang iti awan collateral na. Uray lugan wano daga no iso. Ah? Awan mendaga kan lugan ka. Angam, ada ilako kan ka paray. Anya nga dito nga ilakaw, pare. May bagang orasyon na ansing. Natayan niya amang ko arito. Ala, kasta aya. Apay, anyat impatay na. Natake na na. Ala, ako makipagladingit ak. Nagyaman ak na na. At dangamin nasaw ni tatang kada kaming anak na. Nagatang ng kanutay may sa apansyon dito asidag ti balayaw. Nay, awang may laklako kang kuana. Ni Tata Berting kano tinangila ko na. At nakasuratan na nagpinirmanda. Anya? Ay, ladingitak barok ng sana ni Berting tinaggastos iti dayjay. Isungawan karbangan na mangilakaw. Tasyak tinaggastos. Isublik lang ang timbayad damayaw. Ay, pasensyakan, barok, Unay kamutan, Berting. Anyat na pampanuno mo takas na teraramidam. Sorry, manang. Laklakayan ka adag pampanunot. Imbis nga daw saram namatay ka. Ingka kay laklakon tapansyong mau. Sorry, manang. Gapo iti kasta ngay naramid mau. Jak itedan dyan may sakang ka. Kukwami lang ka ni Remeng. Apay na ay? Dahita ti ganabam. Di ka nga minagpampanunot. Makamu ka maangag parami iti pa kay dulinam tao. Ay na, manang anseng! Ni Berting nga kabsat ta! Nakasalungay nga yan! Apay! Isumot la, Jack Marieng! Di magaya magang angasan! Tinasayaat, itaray tayo ospital! Parang may spalpay ti kabsat ta! Natayan ti kabsat ta, manang. Naatake ka no. Kas malakan ni pari rito, ti impatay na. Ay na, Berting ayan. Una yan, taimbati na kami mata nakakabsab mo. Sorry no nasermonan kay ti kalabas. Sorry kabsat ko. Kasanungay, manang. Ipausar mo malakan itay may sa apansyon. Kunam mga awang kukwa na ijayan. Ay ka, ipausartan atay maysa. Imun unamatan. Tinabati ngay. Asino ngay ti mangusar? Ay ka, no asino ti umuna kadata di iso ti mangusara din ko. Anya, kaasi nga rutay mabati amanang. Awan to ti pakaydulinan na. Saan natamad siguro abaybayan ni Lermang anak ko. Ganda giti nanduma pa akakaanakan ta. Di damat siguro ipalubo sa santa maiduli na nasayaat. Kabagis! Katita bakante pailaang tinabati a pansyon a pinaaramid ko. Kat no asino ti umuna ka na kami ti kabsat ko, iso ti pakaydulinan na. Ngam kaasi ti Diyos, napiksa kami pa'y matlaang hagkabsat. Kat ti pagyamana kiti apo, awan sakit mi. No adaman marik nami iti bagimi, gagangay la sakit ti saka, sikat kan basit apanateng. Kat no yat atidog pa ti Diyos ti panagbiag mi, pagyamanak launay dayta. Alakastan, tigayam mo, ansing. Alagagayam, di tamanan, tinagpatinggan ti sabali manan nakapadasan, dito'y drama tayo.